Assalamu alaikum. Урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2020-жылдын 23-февралы жалпыңыздар байрамыңыздар менен. Бүгүн ушул базардан кийин жолдун жээгиндеги унааларды көрсөтүүнү биринчи бөлүгүн баштайбыз. Арзан аралаш унаалар, оң рул, сол рул арзан унаалар чыгат. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, бизди колдоп туруңуздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Chevrolet Lacetti, жылы 2005, объем 1.6, автомат, $3500, номери 0705 83 12 34. $210 Mercedes, жылы 96, объем 2, расход 8,9, бензин 1 хозяин екен, басы $3500, номери 0500 00 05 69. Салам алейкум. Болуш канча экен болушу? Болуш $3000. $3000. Азыр мисалы сиздин унааңызды алам дегендер болсо, несин жасалыш керек болот? Эчтеке жасалбайт, без вложения. Себеби май дагы жебейт, мотор дагы жакшы, коробка, кадыбай баардыгы жаңы. Эчтеке без вложения. Болгон акча керек. Просто акча керек алып түштүм, ата сатууга. Болуш 3 Болуш $3000. Болуш 3000. Honda Stream, жылы 2001, объем 1.7, 237 пробег, $4000, коробка автомат, номери 0702 20 26 10 14. Stream болуш канча экен? Болушу 3.7. Nissan March, жылы 97, объем 1, $140,000, номери 0702 23 25 23. Nissan Sefiro, жылы 97, 2 объем, $2500, номери 0502 26 26 26. Бұл Россиядан келді ме? Қанша болды? Қанша болды келгенде? 3 күн болды. Бұл жылы қайсы? 92. Объем? 2-3. Бұл срочно нет болушы қанша болады екен? 185 айтылыш база екен. 175. Титановскада екен, азыр номері, транзит номерде. Номерді жазып алыңыздар, 0504 525 525 деген номерде тұрады. Без вложения. Ешбір жасала тұрған жері жоқ азыр. Ешбір жері жасала тұрған жері жоқ дейді. Honda Fit, жылы 2003, объем 1.5, $3500, номери 0706 69 79 54. Салам. Бұл фиттің болуш қанша екен? 3-4. Қаншатын? Азыр бір алам дегендер болса, несін жасаш керек болады? Алам деген болса, 2 амортизаторын которуш керек, 1 подкрыльник салыш керек. Болды. Калган жагы жакшы эле. Калган жагы жакшы. Баягы ойлондура турган мотор коробкасы жакшы. Жакшы. Передний привод да?
болушу достор, көрдүңүздөр. Кызыл түстө Golf 3 правый руль, жылы 97, объем 1.8 моно, автомат камерасы бар экен, артты жакты көрсөтүп турчу. Басы 150 000 сом, номери 0709 26 64 81. Golf'тун болушу канча экен? Болушу 150 дем жок. Браво, японец. пробег 258 экен. Кондер бар. Камерадан качып. Камерадан катып калса? Сешка правый руль, жылы 96, 2 объем, коробка автомат, окончательный масса $3000. Номери 0560 01 00. Golf 4 универсал жашыл түстө 198 пробег, жылы 2001, объем 1.6 механика, окончательный басы $3000. Номери 0707 35 82 35. Ford Mondeo, жылы 2002, объем 2.5, автомат $3000. Номери 0708 71 20 57. Жалпы бягы. Lexus Mondeo болушу канча? Короче, Lexus Estima'larga мен доплата кылам, если мы. Үстүнө акча кошпойбуз. Үстүнө акча кош керек. Lexus Estima, может, но кандай машина айтасың? Так. Жон. Шуну болушу канча болот? Болушу 3. Lexus. Mazda Demio, көк түстө, жылы 2005, объем 1.3, $3800, номери 0703 53 89 02. Mazda Canela, правый руль, жылы 97, 2 объем автомат, $2800, номери 0706 88 83 86. Достор, жолдун жээгинде дагы бир жүгүлө турат. Жылы 2009, объем 1.6 механика, болушу 6000, болушу 60 000 деп. Номери 0560 69 91. Кызыл түстө Golf 2, достор, жылы 90, жылы 86 ушуду. Жылы 86, объем 1.8, коробка механика 500 топко. Негизги баасы 75 дейт. Болушу канча экен? Болушу 65-ке бар. 65-ке барам дейт. 0703 77 32 57. Honda Fit Россиядан келиптир. Учету номери Россия. Жылы 2002, объем 1.3, $3400, номери 0705 08 40 85. $124, Мерс Ешко, жылы 95, 2.2 автомат, $3500, номери 550 77 53 75. Toyota Alex, жылы 2003, объем 1.5, автомат 180 пробег, басы $5100, номери 0706 88 83 86.
BMW 525 достар, қызыл түсті. Ото состояниясы жақсы екен достар. Жылы 94, объем 2.5, механика. Басы 6000 доллар деді. Азыр есіменен сөйлештік, бұл үші 5.5 деді. Номері 0703 55 39 10. Toyota Funcargo, жылы 2002, объем 1.3, автомат 3900 доллар, номері 550 504 804. Шunda қайсы кузов болып қалады? Еш сақ. 60-ші кузовтағы BMW-ні көрсетеміз, 170 пробег, жылы 2006, 2.5, коробка автомат. Бұл болышы қаншалық екен? Болышы? Ол 5,5. 5,5. Номері 0709 02 10 37. Достар, біздің бұл жолдың жегіндегі мыналар көрсетуіміз аяғынан шықты. Видеолар жаққа болмаса лайк баспаңыздар. Біз кейінгі шығарышты көрсетуін ұмытпаңыз. Дағы дәле кешкі базар башланып, қазір кешкі базар бүтелек. Екінші сериясы дағы шығады, қазір күтіп тұрыңыздар.